Kurumzari yengbiriba punapo channel se magedi ahanmakta da tarnopsari hojik akoina thamjaningi se sidai yengbiu ko sidai akoigi balance hai tare ko sidai uri se mayamna koi unpaid balance hai je sigi laiba paisa sing se akoigi account da lupa lising ama phar kanda adongi account da sanga kadune ba paisa se ado masi kai mangi no hakanda koi hojik online da yam kana thi madudi kai no kan thi do akoigi product se invest tau na khoi pesa tanbe ya bra hai ba wang sini lai se kumaina lakke hakanda sida koi amazon da koi affiliate account ma hang ba tare amazon da koi affiliate account ma hang ba batun da hai ba account da gi koi na link sem gani link sem kan da link du koi na mayam da share tau gani share tau matun da madu da gi koi na customer sina hai ba tare koi se viewer sina lera kan da hai ba product du koi gi Madugi commission lock by tare. Hoja yung bang utsa gibato. Stay yung view ko. Sida 40 clicks ay mi ni fumuna click tawe hay ni aduga stay da mi amana later and hay ni sida one order and highlights. Stay da ay utsa rake. Stay da 40 click na mi ni fumuna click tawe aduga mi amana later aduga mi amana lagi bi poto ship tawe aduga stay da koi kya piba price no hay receipt plot na puzala ko lupa sa humbu something piba bisani aduga somna kanda earning na lupa tarani pan commission thamba hai tare adu masi kai na kan na thoiran thamjari si kai na kan da koi gi amazon gi associate account hai tare koi gi amazon gi affiliate account ma hang pi raga hai re ba paisa si adom paisa invest sung tau tau na adom na to ba ya ba si koi online na ma koi na thina rak pai tare koi kamai tau na online da gi koi paisa tan ba ya ka da gi kram kram ba lambi le ba gi hai ba si amna koi Google da yamna search thiba hai yamna thiba pot ama khak koi bai tare masi matang da yamna tentak na video se sem na ko nazar ke maram ni ke no khanda akoina thamjari se mayam da aina khange aina hairi habnati aina kitang khangbodo aina kitang uruba aina thengna ba lambi du kai marangi aina haijarib no har kanda koi gi mayam na su lambi du da khongda akanda sai gi koi gi Amazon gi affiliate account je hangaga natraga Flipkart gi account je hangaga adom na paisa tan ba yai hai ba ki posi me amna khang ba sin le khanga mane ba ado khang gan ta nga sai gen thamjani ngi si kai mang di no hai kan da sei da khoina si gi uli se sei da khoi si phang do lai hai si lising sur kan da adom gi account da la ka da ni to da adom ke do tai affiliate account ma hang ma da ka wa Flipkart do bi ai Miso do bi ai Amazon do bi ai lai ri ba khoi gi e-commerce ke platform jing da adom na affiliate account ma hang ga da ne hang ma tung da hai ba bam hamadu da khoi ke da godum no hai kan da user ke madudi kai na jarab da koina samna ha ba da koina kano je hang affiliate account je hang Amazon gi hang kan ji da sei da ino user ke ko sei da koina songi mathak si da yengbiu ko mathak om si da sei da Amazon associate ha ga lei ko associate si lei re lai kan sei da khoi gi tax sana nei tra de tax sana de tax ubiram ni ko left side na circle to salije masigi text sida ge khoina sida nambi se ko sinam kanda sigi lingam tholakani sumaina lingam thole ling je khoina masi khoina copy to bini koi copy to ga notepad ha to chake notepad ta already ha na jo ina ha pa tham lai gre aduna taba samana ba ma hojike ina tawjari ba pose sigi khoina paste to birani ko sin ling la hore masi kai na kanda khoi associate link ne ba samna ha Amazon gi affiliate account gi ai gi hangi ba id du gi matungina hai ba gi link se phange masi kai na kanda khoi na video ma se me video du gi description da hai ba link si happy gar ne ba ada ka nam ba xyz yung video viewer sing mar tu gi hai ba link sang kan da si khoi gi Amazon company ki product si khoi na sida pusala ka du ne ba kham na ba khoi ne stop si yor kan mana pa me mana leire betardi somna kan khoi da commission smaina pirak pa hetare khoi commission phangi smaina aduga hai ba ji stop khatara hai ba nate atai product me am lei product me am do khoi na sida khoi na yon be hai ba me am si gi sida product sing si gi khoi na si gi ju adum hai si gi ju si product si gi adum khoi na hang kan sida hoji ke no utsagi ba mathaki sida khoi na sida ut khai je sida gi khoi na adum si kana lobby ga dam ne ba da Amazon associate hai ra sta leise da khoi na text hai leise nam kan da kai gi link phang gan ne ba link du kai link na kan da sai gi
customer do na yenga kanda changa kanda leiba yani ngai gi link ni ko yaurse sumaina lei adom sigi post na stop ama to pamagi kenoni sigi post jo ko copy to daga hai ba sing si ko gi video du gi pakhara description da thambi ba haitare sumaina adom masi kai kai darka oi ba ge kanda adom na Amazon gi affiliate account ma hang ba hai ba si kari kari sangai kan adom gi pen card sang kani to bu adom na henna nuai da ba lambi hai rati adom YouTube ki channel gum ma lei ba tare natraga na adom Facebook page ama operator mi mo ba tare aduga amana adom Facebook group ama lei ba tare samaina lei ba mi du do oina sigi khutong sa ba si pi ba hai tare aduga to pa mayam so lei henna nuai ba adu no oini hai ba ni in hai cha ga adu hai ba sing sta adongi viewers yamna lei ba pham adongi group lam lei mi yam lei pham da hai ba link se pi ra kan da hai ba viewers to na pam tar de ma lei gani mana lei dra ka su hai product si yang ma man lei dring khala je ba lei da tar ka di atopa product amana khan ra je ba koina pi ba link se lei da bi da atopa product am khan ni tar atopa product khan gi ba lei gi du gi commission do adongi hoji ki hai ba sumaina thokla kan ni nang lo ba try pan lei pot lei gi commission fee fa gi ko le hana pula kan ni ado ba product ki matung na commission lei khan ni ko wang ba lei pik pa lei se na pik pa rom utsa ban sumaina lei ko sumaina lei kan hai ba ko gi income do sumaina lei sumai ut pan ena mayam thamjani ni se ena ma sikai mai uli no hai kan da mayam na ko gi affiliate account ki nam ta bi ram ngani ada affiliate account se kai no hai kan da samna ha ba e-commerce ki platform gi affiliate account hange any xyz record ave Amazon ave any miso ave lei bi india gi mayam se hang ma tung sta hai ba sta dom na affiliate account se hang ma tung da moi associate member do oire kan se da ki koina link semi do adamaina semi ga koina product ki list to semaga koina adum ubiram ngani Facebook group sing da zo so india ko adu da dum comment section da link thajala kom thengna ngani khale hai ba link admai tharaga the viewers na yang kan da pam tara de lerak pa lerak di adon ka mission lawa samaina tan be abagi lambi tu ni lei haijari se adu marsi ai na thamjai program si kai mang thamino kan da maji sponsor na te adu ga thambi ji kai mang na khoi manipur da metim sa khatuna yeng ni have like video si mramdi manipur da leba fur khudi mang na yengam gani metilon khangba manipuri khangba sinau sin yengam gani yeng kan da ma khoi da lambi ma pi ba ya gadra amadi pi ba ngam gadra haibadu matang du da ina thamjani dana thammani masi aina aingonda thengna be experience tu myam da share tawun have dare ado koina mipung khudima yamba yu takpiyo na mipung khudima amamam sum haira padu de tak pa sum leiba yadabni na wari ni video ma sema myam upload to biraga di madu di yengzaba interest leiba mi singna mana su any social media da khogi Amazon gi social account khogi gano affiliate account ko mai hanga ne khot ka de ha ma thiraga loan khangmani na adum magi lambi ma dum mana khona guideline to ba ba lambi pi bra na khan bai tare ko khanna adum matung na sigi pose na sembani aduga khoi mi phung khodi makta amam sum khut pai na tak padi haibani ngam da na lei adu phagi macha am sun tawke mun na ta dre di mun yeng dre di khoi gi man nu pi tu kana no na khoi gi waili ri li bia ba ri ga nu pi tu kana no na hang ba gi wa hang ma lei adu phau su yaw da na te ka atuna hai ba si mayam da ina pitang minna ko ngoi na ba aduga khoi Google la su yamna kanna thiba pot am kha wera pa online da gi khoin pisa ta na da ge de invest taw da bi da tan be abra ari hai ba posi mobile da gi taw be abra ya ba pot oi ba mobile da gi su dum ho taw be ba hai da adong ni khoi Amazon gi affiliate account hang ba se Flipkart ki bo ro adu taw da ba kai kai da ka ka kanda adong gi pen card da ka oi re adigi adong gi YouTube channel gumba Facebook page gumba group gumba leiba mun da ka oi re adigi adong gi Instagram taw da bo Flipkart da ti YouTube channel gi noina moina kan taw he tare ana man approve to palle aduga Amazon da su taw de na te taw da bo kitang chawna adong gi lambi ma group ama semba ngamla matung da haiba affiliate account se koina hang ba yai he tare aduga atopa mi su me ama hang nei ko adubu Instagram da leiba mama da leiba hang ba yai taw da bu lambi social site me ama lei koina satan be lambi adu sisu makhalamani ana me am thabjai sponsor na te taw da bu matam na kari no haiba du mun tara mun ni kanda o koina loksan ba ya basna sini loksan ba ya da na sini du khala kanda koina smai taw na channel su site ta le kari na kanda me am du
khitang sum lambi man lei sumai to dam invest to dam nati sumai to dam affiliate account hangaga adom Amazon gi associate member oira matungda haiba paisa ja khona tan ba yai commission fangi sumai lambi lei habu ki matang da thamjabani sakarana to yom su lana khanbini khanne han laude maram disi Petri leibak ko mada sanaba thabak ni tawda bo haji khoi manipur gi ai film jiga adigi khoi gi online da thabak suning ba mi me amasu leiba ado kamaina si ki part time oina si 24 hour tan hada gadam te kan kam mong da website tan be aga dagi achumba lambi da aranba da nata bai tare ado matang du smai lei have thamjabani amadi adom do ni yeng matung da kari kari to be aga kari step to be aga ga khana sai na thamjagi me am do ni channel hangam dar ka oi channel leba page leba group leba adagi samna na to social media ki group le group sing leba dar ka oi have tare ado hai bi do lai tar ga di adom na Amazon gi be Flipkart be ai adom dong gi mobile da lo yaw le ma ta ni Flipkart phangi Amazon phangi hai ba koi e-commerce platform je adu de ge do adom hai ba account sing hang be have tare sini Pasari yang berpuna putin sen jagem tang seda adum na hang pa wang pakom thoina loina pibedi ngamde ngamdra ka su aina khanjaba aina khallaga simadi adom da kana beai samaina tawdabni haibadu mayam na hang pa wahang du gi pakom email ki tang na hang pa do email ki mama musum pa pa de ngam na tamni na adagi mayam du gi comment reply piba ngamdabni na plus samjan laga hang to da tawbani adu dam to waro biroi adom na pam ga su next time da smile na affiliate account kumai hang adagi habdi matang du matang sa ba da semba ya ba yang jar ki ha wai sa jaga matang sing je puno pu mukan krum jari ta sari punam po